Oleh dadinggu, takalada ate bata patabokana ne acara pemeringi ate ne channel YouTube ya kabesumba panewe weyewa. Toma data renge poneli na miurda Yesu Kristu mainda kata sembayang kata dingi patulu pagata awali nyau matua. Mainda kata sembayang. O alamurima aduka bisa duka madi apa dak dingketana mon langita lapatangara kua katiri inawe. Ni beina muri mapamelangi ko menawarmu ay kagay tilutole kama iya bu ata. Pa ingat dongge bakarawa ma papatutu pagenang mawe ngarakua pakurang pakalana ma. Muri nakalongka wa ina ni beina nee ga ika marenge na li na monongar na lunggu limang. Pameringi ko ama muri yaku mai ngaumu amatua kana tuluma ga inanggu ni li mu parenge masuk dikia kama dimbo dua kowe kama bondala kowe atedana ma mono kama pakakowe tilutole kama iya bu ata renge kima tebaya ma orongar na muri ma moromba Yesu Kristu mapenenge sembayang. Amin. Oleh dadingku ne li na miori parenge dan ne lodo tadi kewai wali buku renungan wasiat ne judulnya lunggu inawe ekangkaina parawi limana miori. Tadi kewai wali surat kira dan dimema lii dondo pamalangi na toko ndauta kawuku ngau pata mata dua kabulu pata duki mata touda kabulima. Na pakananunda ni beina nee tade kewai wali mata dua kabulu patah. Lungguina li'na miorinda. Nalua langutakange parawimu omori. Ngarakua papadadimu wainge manawaram. Ngaradukana atimbune penutana parawi limam. Oleh dadinggu lakang genge nyanda bata pasera kona ti inda welo kawana apa paetanda namatue paetanda wa iwasu wa idomokaina bunga amananda na atimbu balakang nyanda bata kako namatue bata etawi parawi limana miori. Ta eta domo kai naranga wa andi wodo wawi ndara karambo wa ikai nditi dimparanda. Bata tangara ko neti biondo ta eta domo langita bana moronge bana kapotange ta eta domo kai na kasomba bana gede kongge ta eta domo wa wula mono mandupu bana lodo kongge ta eta wa mata lodo. Baku oleh dadinggu ni ito tatoleka ni penutana tatoleka tilu matuda parawi lima na miorinda ngarakua pa eta wa inda mata amananda na mono andua bata eta we ngarakua di parawi lima nandi miori bala kawaiku atawade ndakarawa we ne tana payana miori wai ata napongo wiwasu takanda na tonda kapengki ndelu dawasu lango ko pokaina we engange bata eta we ne timparanda ngarakua parawi lima na miori. Oleh dadinggu ne tana patole kawa indah parawi na miori mono dana tito ke neti pa eta wa indah mata taka tilu mori panda loto mononggete engange bata potange ne manawarna miorinda miori engang nya bana karawa we ngarakua parawi limana lapata ito atapia na lauka kya bana manawarda na patutu na panggenange ngaradukana atuba patole kadenganda
engangge bana karawa we ne muri panda. Oleh dadinggu mainda kata pemalangina ne dua ate kalu pokona yalla. Urra dewada karena deka wundawa yalla. Amin. Mainda kata sembayang. Ala murima mapamalangi goe ne menawaramu. Ne bawode bagosa-gosa wama ne penuh tanah oro parawi limamu. Bana tutu, bananggena koe, banambabu, banambayo koe, ni titole kama. Berkat awali wembaramu yori. Nitina matada maeta merenge banggoe limu. Ngaradukana ada di tilu tole kama baparawi lima mundi. Gai nanggu omori kama pot dataka kungi tilu tole kama. Monoka engangge bama pamalangi goe ne manawaramu. Ia lodo. Nggak inanggu ka engangge bama paakang gene tole ka awali baramu. Alamuri ma nitili mu ponda lama ate dana ma tulu mawai ni nyaumu amatua. Nggak inanggu kama pakakoe tilu tole kama lodo monokote. Rengi kima li tabaya ma. Moro ngarna muri ma moromba Yesu keretu mapapenenge tabaya. Amin. Ola dinggu duka kinaniti li na miori parengenda nilodo da bulakange like we subscribe we mono pangindige paratungge bara ole dat indawat deka oro ainana paku ole dat dinggu tadana bana mono ta marenga denga bangene ye kabe sumba bata talarange ne li na miori moromba Yesu karitu maringina